Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga taymanghod. Bihaon inti biyari na halawom sin cellphone taniyo kung biyasin na kaon na tagna. Hati niya mag-online na sadya kita niyo labay wifi atau kan labay cellphone. Amo sadya masalah bihaon inline kamatauran niya malalay. Biya bau mang manaw mag-buffering na sadya magligot-ligot. Uno kay masalah ini pasabab sinamon long ta line telkom malalay atau kan uno baha. Lawakan tadan pasuan ta mo na tuwig, timplahan ta kahawa, hingiyop kita mga dua tong kahikop, relax, supaya masalasay tayo namon buffering sin online tayo ni. Santi kini umayan, dupunin din subscribe, iwan bagting. Amun kabiaksahan tabi ini. Klik kunta mo na YouTube. Ayan ini itu ba? Original YouTube. Klik kunta mo na. Ayan ini lagjusin 4G di halo kala namo. Isa nimpat tak malo kay gumawa. Ayo paka video na kaaging klikon mo isa nimpat tak biya ini hatpat tak ako man. Nagpasusud sin line masigpit tuod gumawa. Okay. Amo kambo. Amo yan nilalay. Klikon mo, ha? Klikon talong tin. Yan mo na mo video. Aun sa ori na may nat sampai pagkapahapunan. Beding keadaan mo magkita. Nakaboring sa wag sinamon magbuffering. Na gumawa na sab kita sa wag sinamon bihaon na sadya. Buhaon ta. Jadi ini namun pagpaladyo kanya. Gumawa kita ri. Close ang tagatan. Okay. Yung pagpaladyo kanya, lagun ta atau install kamu katuna kamu pa ko Play Store, ha? Play Store na, klik konten Play Store. Lawakan niyo in pagngana lang niya Express VPN ayaw na kung kita on yaon Express VPN klik kung ta na sadya pag click ta siya on gumawa ini to click on niyo install ka mo ini VPN ini maladyo siya uno naman bangan kung hadya Express uno na hadya VPN sa maladyo siya sa ing kabiaksahan ko pag usalo na mo ini mga malalay na. Okay. Kapag ako naka-install na, doon ako man ako mag-ukab. Di ukabon ko. Ayan, ito na. Not connected, ha? Okay. Connected. Amang mo kitaon, mag-connect. Ayan, didirilan na ko asal suggestion. Ayan, si cadangan. Nanti niya, mang ko mag-click sin connect yaon. Makakato ko pa Singapore namun virtual line mo. At ini namun IP address mo mabasa dito ha Singapore. At ini nag-online ko Singapore kita unta. Click content niya on. Connect ron tanya. Clickan niyo ini. Ito na. At ini Singapore kita nag-online. Kita unta menjadi niladyo niya. Kumuha kita rin ha ini. Klik kamu pakuha magbalik atras kamu ya ito na sumulay kita adipunan niyo in YouTube magbalik among YouTube pulay niya original ini klik kunta konten lang niya maladyo wih maladyo tuan maladyo ha kita milik klik konten ang buo itu kita pa mau video ini konten ladyo kita kamusin ang buffering niya sa at least yung ladyo rin singkain na ito taka buffering siya karay takaranta masuhol panagnaan sadya
pag ubos to haladyo na siya. Mo kita unin in yaon na yung buffering niya, yung puti-puti yaon na mo na yaon yung video niya haladyo gumawa kita pa dugay ng isang so lain din dugay ng isang video gadya maladyo okay kita gumawa kita pa Ladyo Resab. Okay. Ito na mga temanghod. Incara sin pagpaladyo sin kuha na. Sin internet ta. Yan ha malalay pa maladyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.